Thanksgiving Mass for Brother Benedict Ronghang CMSF. On Easter Sunday, April 28, 2025, a Thanksgiving Mass was celebrated for Brother Benedict Ronghang, a devoted member for a Franciscan congregation born to Mr. Benjamin Ronghang and Mrs. Katu Teronpi. Brother Benedict hails from Dongjarabi, Samelangso, Karbi Anglong, Assam. His educational journey includes St. Francis Assisi School, Samelangso, Little Flower School, Hidim Teron Village, Manja, St. Jerome Institutions, Guwahati, St. Clement College, Nagaon, St. Francis Seminary, Bongaigaon, St. Francis Seminary, Bhopal, Franciscans Novitiate at Kotagiri, Tamil Nadu. On March 19, 2025, Brother Benedict took lifelong vows as a Franciscan brother. A Thanksgiving Mass was offered by Reverend Father Samson Teron, Assistant Parish Priest of Dokmoka, Christuti Parish. The celebration was grand with the church leaders and community members coming together to rejoice in Brother Benedict's commitment to his faith. The Leading Side News channel extends a heartfelt congratulations to Brother Benedict on these significant milestones in his spiritual journey. May his devotion inspire many. News Desk Report, The Leading Side News. Brother, ini promo ini yang langsung langoksu kandong lompa aliceka dongjorabi kanyangki lapente rongan cenang tepel lapente akhir kelang ini kemara doan kan orang ipan kepanong lapang. Lahelo pendidikan pusat lalu pasal kasih kehidupan Kurupalo berdasarkan yang mengenal ini menghasilkan orang kebaikan tapi itu cuma benar jadi Laksana kasih superior ini kemana kita pun apa? Kehai brother Bimnes, orang ini bantame, orang itu mah family mati kita brother Benedict ini kan, kuhupen aktif konvo. Orang ini bantame, kuhupen kapuli kanti, orang ini lo brother anak. Secretary Christopher Teron alani phang tabe alani tuma hempen kohoi pakpen ka choye phang tisigno amon dili matela Franciscan Church catechist assistant catechist lo Michael Inci alami pantane tak aprangan kima ipansi cunili lo kenalan itu menunjukkan kohoi papen kapcai ipansi cisik kondo lapentur tahu alami pansi tame tak aprangan kima ipansi cunili lo alami panta kohoi papen alami itu menunjukkan alami pansi tame kohoi papen kapcai ipansi aprangan kima ipansi cunili lo aprangan pen dengan mengenai boleh pakai kartu di pantai apa kartu kosong pen hanya kita untuk
itu seperti akhirnya mali rompi alang panta suni dilo tangan ke bangi lagi fansi cisi kono langsung kasih aku dalam sini kan lapen fansi dalam tangan ke bangi panta suni dilo alang panta me kohoi pakan kartu poni pai langsung kasih lapen tu ni menguli kacikir kang nongkrong karawten bagi tonghan ini dalam alang pasti ni dalam perangai kelantan alang itu pen boleh pakai kartu pasti menguli ruporong pi alang pasti ni dalam perangai kelantan alang itu masih masuk boleh pakai so alang kita dalam kita untuk pen dokumen bila sih teno alang pasti ni dalam perangai pasti tulis dulu tidak tu protek yang pertama jinji pansi ini pensiun ini Saint Francis Church amai pun porjo teon alang ni pansi kami berdiri singki alang ni pansi kami dalam perangan kewanten alang itu macam pen di panon pohon pak pen katuli pansi sisi kono dalam perangan kewanten pansi ini alang itu macam pen katisi masuk pohon ke hai William Rompi alang ni pansi kami dalam perangan kewanten pansi juling ini alang itu macam pen kapanon pohon pak non aku urut tanah kontula raju de alang ini pansi kami alang itu macam pen pohon pak pen kartuja panapor yang kami pansi juling ini alang itu macam pen pohon pak kapanon do alang ini lo urut dan tu alang di pantai pohon pak pen kartu poni panaporan polo langsung ada sini kena orang berkat kemahan asal atun akhir pen alang pantai pohon langsung na mereka nanti alang ditanya apa yang vice president nah tentu sudah langsung na school principal langsung pohon pakai langsung pano untuk Monita Miss Monita anak istilahnya datang nah tentu langsung na lupa lah mana teacher Dia nak konten. Oh, entar. Sexta. Tapi dari penteran kopi dari Injil sapisa polisi yang tu kami tunggu si kepanu tiga ciwan dulu puritan te non ini tunggu ciwan abadar yang di kepan ini panu di kepan pandir pansi apa ibondo
Apa lah ini? Resim tak lah, resim. Tidak, aku hantar. Dolar mana apa dia dari jatuh dolar pulau nanti bang papa bicara lapor di Ujo akhirnya pada lo kancing bilang itu kasih itu pada di tempen ini tuh kartu ada yang per dan apa yang mana Alah, apply ini. Kawaingon Alah, apply tak? pipi kita jadi atau kaciban timur berkante Belum mana? Nang ni lah hotel posisi kan nak. Ada pun mah. Bola pula jembrong ni kaya. kita mau pakai dolar kan Indo Ardo, Ihem